Eh, Weh, bujur melalaman di bata ngo mereka nawari menjilai sendah. Amin pagi naik pe ya sitik lit gemburuana bagaimana. Jadi kami jenda selaku anak berutuan du ya ngatakan minta maaf man bandu kalim bubu kami tah jandai pengimbangan kami ama kurang sikap akap du krinana bega. Labo ikaruskan kami, bagaimana kebeluhan kami kalim bubu. Jadi kak du kurang payah na jari duka kari kami anak berundu. Jana menkam impal kami ras si engkau isahkan kam jadi senina kami si Baswari Sendah sangap kam jabukan bana jumpa sinangki mayang rasinutu cipa. Bagai kape man bandu mami ras mama impal kami krina sehat-sehat kam jadi man penggurun kami kam krina mama ras mami bagaimana ras rikutkan man impal kami ya ula krina kalau kena merantau pal oi mami nari kami sekala kuta bagaimana bicara merantau pela modalih telponi mami seminggu sekali lah dia yang gue banci ya ingat ipal-ipal yang ada kakak mami ya hati kami kakak mah begadai jadi aku pela bokok beluh gudang sangrana sore bujur tambah petang deh aku pela beda orangnya aku beda orangnya ya aku pe ngerana Tigu Siti ibas perjumpaan tenda. Aku melala kuatakan bujur man bandu kali bubu kami sembiring mergana. Sebab engkau beri kenduman kami, engkau yatur kendu. Kerjaan tenda ardalan na lumuhuli. Jadi ijasi kurangnya ibas tenda ulah tamau kurnu. Sada jaka anu kurang na jadi nurusur kami bagai. Maka melala katakan kami bujur. Ijaga kekurangan kami ulah tamau kurnu. Bagaim ibas kunari bengkilandu entah pempaldu. Bujur. Ya, upala-palai sendah. Pertama-tama lebih katakan bujur mantuhan di bata. Bekas perkuhatena banci dengaga kita pajak cinder ibas jambur enda. Pertama lebih ku katakan selamat non bandu impal kami singgon jabukan bana sehat kampal bagai pers buyak kami jumpa sinangkih mayang ras sinutu cimpa bagai man mami selamat mami engkau erdalan alum huli perjabun impal kami. Makanya sehat-sehat kam, man penggurun kami berindu. Adina ningku rasa adalah tetap arindu. Krina keluarga sembiring melala mergana. Bagai peman silih kami, kam merantau krina. Rusur kam nelpon nang dangi mami, nang dangi kesehatan na tahpe perpandaninku sekali, amin dauh gia kam perantauan Gundari, nggo serba gampang, pal. Banci ketawari pi kita ngerana ras orang tua ata. Jadi aku pula beluh gedang rebelas kataku indah kata tambahan bujur. Ya bujur si katakan man di bata, ija ibas pengarak-ngarakna, perjabun permen kami, maka mulai ndai Baswari si sendah. Ndai kaya ipasu-pasu sampai ibas wari enda ngokadung atena kerja adat enda maka labolit kai pe ambatna si enda si katakan bujur man Tuhan arkiteken ia reh kubas tengah-tengah ta guna ngaturkan krina ibas acara demi acara ibas pradatan permen kami jadi jenda lebih ngerana kuman bandu kam eda
ibas erjabu permen kami eda sangap kam ibas pejabukan permen kami sehat-sehat kam. Janah bisar lagi ya bagi ukurundu kami krina perberundu ula tama sangkut ukurundu. Maka tama kejuah-juahan ngai krina saja ngencaku pindaukan man bandu amina lagi ya bagi ukurundu kami laman pebelinan. Maafkan dulah bas kekurangan kami. Adik kami beru sembiring enda bagai kinge. Tami-tami ati kami rusur bagai. Jadi terbeluh kam. Ya aturna kam beru barus kuakap ngomangkandu kami ugwa. Maka labo dali heda. Ya jadi pasu-pasu ngai krina. Ula kari pebelindu basla bagi ukurundu kami. Tapi maafkan dulah. Gelah resada arih takrina. Gelah malam mateta. Jadi potakan sekali nari man bandu selamat kam pejabukan permen kami. Ertambah-tambah kesehatan du, ertambah-tambah rezeki du. Gelah banci kep-kep du krina permen kami. Janah man bandu permen kami yen ni. Sendah may ngau kamar jabu. Adi ngau jabu. Biak-biak ndu segel-gel nari sila payau. Sirate-ate jabu mamakta ay tadingken. Uga maka sikap ibas jabu kalak barus. Lahi bahandu. Kelengi si metuandu. Kelengi si metuandu. Sebab ndai ku begi ngerana ndai si metuandu. Mesenina si metuandu kal bagailah. Kami harap kena engkelengi si metuandu. Jadi pegang kelengi si metuandu. Gelah bancika kelengi du mamak te. Ula kari bagi si gel-gel badu carandu rukur. Ngoli perubahan na jabu sembiring ras jabu barus lid perbedaan na. Adi jabu sembiring kita rate-ate. Lasimbakan. Maka sekolah kakam. Sekalian daku jabu barus kam. Megermet kam, metengen. Uga maka sikap bagailah bahan. Kelengi si metuandu. Manggau me. Uga maka teng-teng ras temandu barus mergane. Bagai ka. Ula rate-ate buru sembiring terberita mekeng. Adi bancu ula mekeng. Ula tete si bahan. Bagai mia sadar aku sabna 24 jam ni na 2 jam ja sadarna. Enda sangat sadar kale. Jadi dan nak yeni sekolah serasi kam ras barus mergane jumpa anak dilaki anak diberukam jumpa rezeki kam. Adina jumpa rezeki kam kelengi sendo. Ula poya-poyakan. Si penting kal maka tukurkan. Ala penting ula padah. Ula kari bagi sindong udah lap bandu make up kari lap melala tukurun dulane perlu. Si perlu kudapur untuk kebutuhan sehari-hari. Ula pegel-gel me. Jadi adi solpan dengan pan tapi li kang sibarna bagai. Jadi man kam permen kami krina si dilaki. Maka kam ndauh krina. Tapi malam kang ateku kuidah kam reh krina. Laka kam ngencapai ras permen kami pe bandu krina. Meriah kelukur kami. Jadi kam idukung dunge mamak te. Jadi ku pindaukan ya tah kai gia keluhan mamak ta edenda radu ras mbabasa. Turut mamak sajang ngaten dulawan si bagai. Sabna mamak te skala naring. Laneli bapak ta. Jadi kamu ganti bapak ta mabagai. Tah kai kebutuhan na sungkun niya. Adi penting ia rahraskan. Baban simberat adi rahraskan lanem berat. 100 kilo ya bagi 10 ter 10 kilo. Tapi adi skala 100 kilo ngope kita gempang labo terangkatkan. Jadi man bandu permen kami si dilaki bertanggung jawab kam. Nandangi adek ndu silangar jabu. Tah katawari pagi jabu rasken ka. Uga maka lambrat akak mamak te. Bagailah bahan. Rasadari kam kerina. Siti
demi sitik menjadi bukit bagai. Maka sampati mama gelah ulam berat kelakapna. Ulah aku ngomdung ngomakur jabu lane botong job kue. Aku begenda kang, aku begoh kang la alasan. Yang penting si sampat-sampatan. Gelah kampe erbuaina pasu-pasu nandangi kam permen kami si dilaki. Sehat kam bas perantauan, mejuah-juah kam, erbuaina rezeki indu. Adi mama tepe meriah ukurna natap kam, erbuaina rezeki indu. Manggo man bandu kam permen kami si dilaki. Jadi aku bagai ngenca ngasup nurikan kata, izagi kak ndo lebih kurang na ulah tama ukur ndo. Tama kejuah-juahan man banta krina, bujur. Oh yan nih, Pak Enda pengalandur, di dong ni nakakalaka Enda. Gua kiner, di dong aku. Labo aku belum sakala Enda. Ya, ku di dong kan menda permenta. Di dong permen bibina Enda sendang gawakur jabundai bibi ngau dadaku anak ndu barus mergana si melias ndai nindu permen bibina maka man bandu anak kami barus mergana resada arih kalkam ras permen kami bro sembiring si mejile si meliasai resada kala rindu anakku ras permen kami bro sembiring ulah kal kena rubat-rubat anakku gelah malam mati kami kerina malam mati mama tabro baru saya ras turang nu sembiring mergana kerinana bagai tahu-tahu kami lagi apulong kita sendah kerina jadi pasu-pasu man bantah kerina permen bibina. Ya, bagai-bagai indah mencaku belum berdidong. Ya, aku pe sehat-sehat ka, cawir ka aku metua kayak nape bagai permen bibina, anakku baru mergana, sangap kayak nancari. Maka jumpa nak dilaki nak diberu, kelengi orang tua pekaipan, ulah mata sembelah, serilah pengidah, ulah kerinanda yang catendu bagai ladaura. Ras bibindu ay kelengi. Bibindu pay buru sembiring seri ko kaprasaku. Jadi damai terbeluh kam. Engkau Mea. Pertama-tama bujur lebih katakan man Tuhan. Banlias ras kelang Atena banci dengaka kita pulung amin lagi anggo warinda ibas jamburenda. Dengan kami man bandu eda kami. Eda sehat kam eda bas pejabukun permen kami menjuah-juah kam gelah ngasep kam eda ngep ke permen kami si dilaki rasi diberu singgor jabuai rasi langar jabu eda amin nagia eda bagi si kurang kadu pasna nang dangi kami perberundu ugalit na eda bagai alokun du kami perberundu bersembiring kerina turang bibina sehat kam krina amin nagia ijagia kam ringan mejuah-juah kal kam krina ras permen kami ras kempu kami
gelah banci uli-uli Hindu nandai berukarawai bagi kata seninang kudai lagi akan beramuli arah HP lagi akan rusur rebelas nang dangi iya emlingen kami bibindu janaman bandu peyeni teman bibina sekalian danggo kamar jabu buat ndu anak kami baru semergana teman bibina bersembiring sangap kembas jabundu kelengi jabundu nakku gelah banci pagi kelengindu nandai taras si metuandu em dengan kami bibindu dengan kami bibindu jumpa kam anak di laki anak di beru tengah-tengah jabundu gelah pagi em dalindu tak banci ku tengah-tengah jabu sembiring mergana adi si engkau lewat teman bibina lanai man ungkiten manggau Ersada arih permen kami krina dung lakon doi mejuah-juah kam sehat kam jumpa rezeki kam aku pila 20 ngedang rana Cibarem bujur. Didong nandai piring lampas balen lampas gedang dengan kami dubai nandai piring endah aku ngau gedang belindai bibi ku buat dana adu baru semergana lindungan nandai piring sehat nandai piring sehat kan baca bunuh teman bibina didong ngara-ngara pertendin bapak sembiring berkanan dubai bibi orang jabu buah bara sembiring berkanan dai turang sintuan jumpa kay nona di laki anak di baru tengah jabu untuk teman bibina Oh, turun lebih kembrulih kau manci buku kendang me bagai. Ya, apa yang narik abis nambaisa? Si katakan bujur bas jam kerabunenda berena kita kesempatan dengar. Pertama lebih kota lebih mana ida. Sehatkan perjabukan perben kami ida. Jadi narik Februari. Sehat kita krina bagai peras permen kami si perantauan tading krina. Bagai peman Yeni. Nggak usah surah-surah nundai mai. Bas kelas rasi kan bas terjabundu. Jumpa anak di laki, jumpa anak di beruk. Didong berusumbiring
Engkau kam laus terjabu. Engkau jumpa anak dundai bibi. Engkau jadi kelate kunindu barein daturang sing udah. Lanai gia kam tala peta permen bibina. Ulah bagi si biasa rusuhan lagu langkandu permen bibina. Lanai gia kam tala peta taring naku. Lanai gia rumah bapak tandai. Sehat kita kerina taring kena. Ulah bangger permen bibina. Sehat-sehat kita kerina. Bagai peras aida. Sehat akal kerina. Iya. Aku ngerana kate ku sitik kel lapada di dongkel tapi ngerana te ku sitik. Man sedak kuakap permen bibina man bandu permen kami si dilaki. Nganan kam ngadu-ngadu nandangi bibindoy. Lane ku tehuga nuri kenca. Aku lah beluhoi dongku turang bibina. Amin lah pekaan dupas turang bibina. Ugalah ni kuman permenku sinore saya tik. Nah, jungkir kablu. Termelukam kemudian. Jadi bagem edangku. Uga jadi na bagem sialauken. Kami anak berundu ela beluh. Engkau bagem heni kitik-kitik nari rumahku kalkate dulalap nagu. Aku kuku tawaru di dulangan igani mulai kitik-kitik nari lalai kamakin nagu. Dan kamera simpel doy. Enda mana kundai jadi kenya tarikan mergana. Magem nakku kelengi kul permen koi keleng kulatei kumakku. Jadi magem nakku ija pagi salah na ulamin papagi du bata kelebay manan di duida. Aku pagi bal-bali sa permen koi. Magem surah-surah aku dah. Ija kesalahan na aku pagi bokpok. Kelang kelateku kitik-kitik nari terbibi-bibi ku tawaru ya lan. Dekahnya rumahku daripada rumah kalimbu gue. Jadi bagem nakku. Teman bina terbeluh kembah bundu nakku. Tampil ke nandai teh sisa dai nakku. Sila beluh ukur nandai teh. Merawa-rawa ku menandai naku. Lada cibokai na adaku niku sebab lape ya bersepiring mergana. Iya kadai-kadai kukul doku. Sangat kambah jabudu. Kelengi ulih dun cari. Gelah pagi lah ni teridah kai singgo jadi gundari keri.
Jadi bagaimana? Ulah magin-magin jumpa nak dilaki nak diberu. Bagaimana eda kai pusundu turikan baku eda. Lah pernah kam kusimba. Ngenan perngandung permen kue lan ikut kejatan dong. Kelang kelateku permen kue. Jadi bagaimana? Menjuah-juah kita kerina bujur. Menjuah-juah aku ngudak ken panjang lape kurdi dong bujur. Iya, langah perdi dong kombruli. Perpulungan si Muhammad sir meriah ukur sidik lagi Tuhan. Bujur nita tetap mandibata. Giang goben endawari banci dengan kita sempat pulung ibas jabur ida. Dem ibas keriahan ukur. Sini amati kami, kam kerina kali bubu kami sembiring beli alam mergana. Silik dengar kam ibas ingan ida, lah ketading tangi puang kami. Silik dengar kam ibas tengah-tengah jambur ida. Jeda, Rabelas aku sitik, ibas gelar anak berusia ngaturkan acara. Jadi sope dengan aku teruskan acara indah gelah tandu teriturinna. Jandai senina sembiak kami, rendah seman bangku tanda-tanda guna ngaturkan acara indah. Aima anak bertua, agi kami si Joel. Jadi mereka bagi kami si Joel, dah ini dah guna dangi rampung, alau kendu lebih dah boleh ini. Jadi endan dari si pusrahisa, dah ini dah man bangku ibas wari indah. Jadi sentabi kami mana kam kerina kali bubu kami melialam mergana. Si Joel indah pemberian kami ras, jadi aku pemberian arkitek anak bertua. Turin-turin dan dia aku sehijinda. Jadi sentabi dengan Muhammad kami tole man kam kerina melialam mergana. Entah hijan dia kam kurang lebihna karena pengatur kami aku pribadi acara antai ibas wari indah. Olah mendatang masang kudu kurdu kam kerina kali bubu kami. Terjang begendang cakin ibuluhun kami. Ibas karena ngelakukan acara anta ibas wari indah. Janah kari ibas acara 12 masih dengan ngeda yajari itu kami tole. Begepi. Dijujuri di bata pudi wari indah pagi dengan beri kesempatan. Ibas kita jumpa lain waktu. Jenda kari masih dengan ia acara-acara itu kami ibas gelar anak beru. Terlebih aku singaturkan acara ibas paksa indah. Begepi sentabi kel man kam kerina teman kami. Sembiak kami, bapak kami, nande kami, lebih-lebih kami impal kami. Bujur, bapa, nande, sirina kami, impal kami. Goi percaya indu dah ini dah, kulakaukan ibas wari indah. Tah jagi akam du kurang lebih na pengalakaukan ku. Ibas kita nakan kehamatan nada kali buras puang ibas wari indah. Endam kuakap dalintas jaran-jaran kari kulube wari indah. Ibas lebih kurang na, lebih naik kerina bahir rezeki kini juah-juahan man bata kerina. Kurang naik, kurangi pinakit, kurangi ukur gulut, ibas kita kerina. Endam kuakap siti kata ibas aku, ibas gelar nak berusia ngatur acara, ibas tengah-tengah perjumpaan tenda. Jadi bagaimana kami lialam mergana, bami bagi peres kami silih kami kerina, aras ipal kami. Endam kami anak berundu, kami ibas perjumpaan tenda, toto dungo medai sekenduman kami kerina anak berundu, toto simbohuli. Sada prinsip ibas aku mencelemana lapang nembak kali bubu. Lapang nembak kali bubu. Adilah kalau aku ngasum dalan kenca, pudi wari negeri ngata aku. Tapi nembak salah kalau aku pang. Jadi bagaimana kali bubu, ibas lebih kurang na pecibalak kami. Ranan ibas wari indah, olah menda tambah sangkudu kurdu. Gendak katang kuida, berambra kita kerina ipas-ipasu di bata, tetap kerina lit ibas mujuh-juah. Pertama-tama bujur lebih katakan man Tuhan iza ibas sehwari ben enda pe berkena dengar kerina banta kesehatan janah kape cuaca mejilenya sa gelap wari enda. Jadi ibas enda ngerana aku siti arah anak beru menteri nari menbandu turang kami maliala mergana bagai peras permen kami kerina. Mindo kal kami anak beru menterindu entah jakal gian daya kap ndu kami kurang jingkat entah kurang jingkat mengimbangkan ama mindo maaf kal kami menbandu. Jadi enda krina sitika aku ngerana man eda
ija eda nggo enda idah kami uga kengasependu uga kam ngikut-ngikut permen kami enda krina lid permen kami enda walu alu gigih kal kam krina ngarak-ngarak iya eda giang laus ka turang kami maliala mergana ay pe kam lapatah semangat lahalap kam ngasep ngikut-ngikut permen kami enda jadi kami pe perberundui bangga kal kami ngenen kam eda ibas pemalam-malendu idah kami karena permen kami enda krina di sekolah kenduka krina pala-palendu jadi enda pe nggoka rejabu permen kami ini senda ena tading dua nari kange na satrio rasi kete ena permen kami man ikut-ikut telu jadi ibas ti enda krina eda maka kai pening kami krina bas babah kami man perberundu enda ula begi kendu gelah tama kejuah-juahan man bandu sehat kal kam kai pelaman beginken krina kami perberundu enda matehendung kami krina merepet kalakna tukang ngaranai maka ula masuki ku ukurundu manggo eda idah kami uga gigih na kam pebelin permen kami enda krina adi aku sungkundu dancing setengah bagi kami pelo aku ngasep jadi enda bangga kalaku ngenen kam jadi selamat kam pejabukun permen kami enda daeda sehat-sehat kam gelalit kam lalap jaiman penggurun kami trakap akap kami ganti turang kami eda jadi enda siti kaku ngerana manyeni permen kami enda nakku sendah ngokam manteki perjabun simbaru nakku ngoka resada arinduras barus merganai permen kami megah kalukur kami ibas warisi sendah redalin alu mohuli krina perjabun doi isaksikan mata man kami megah kalakak kami me jadi enda ibas warisi sendah adi atai kami bibindu ulamin nari babandu entah ugagia permarawandu rusur tala peta uga kam permekeng na man katan kendadi nggonem bahata indu kai peningen lamentas uga kam permanjana tadingken krina tala peta ula babaku jabu barus mergane inda damai pedah bibe adina uga pe rubat nduras permen kami barus mergane ula tadingken du ula kam git laus da tetap itimai bas rumah tanggandu ula kam git ku jape laus selesaikan saja alu entisi ulan dekah sarubat di kampe permen kami barus mergana bagai kang entah kai kina tendu gila ngenen permen kami beru sembiringai nakku ula kal kenendu iya ay merawa kal kami kata kendu man kami adi nanggolan ya ka andu cocok adi salah aka andu ngata kaman kami bibina dapa enda me pada bibi genduari rajin kaina ku gereja duana maka bagaini ku dekam buai zaman genduari enda godaan-godaan adi heni pei adi enggo urjabu nakku lanai nari dekam menjadi nandai-nandai enggo jadi pernandaian kambas rumah tanggandu bas perjabundu manggo dijadi nandai-nandai saja lah muhuli melalak laki jadi nandai-nandai tapi kelakuannya lah urusina rumah tanggana jadi man permen kami si dilaki ay peladaur jadi bapak-bapak saja melala bapak-bapak ngeluh bas donuinde tapi larauran jadi perbapaan kelengat tenda harandu bagai pe jumpa kena kriya nak dilaki nak diberu gelah nak keleng ate kena rumah tangga kena jadi rajin kena erdahin nakku kai pedahin kena gigih kena daramisen gelah lit kasen kena apai kami bibi kena ertenah entah apai mama ai bapa air tenah misbanci dahi kena langa dilalit sen kena man pe kami lang nukur beras pe kami lang ning kena lambra terdahi kena kami enda nakku maka gigih erdahin duana da kaikin usaha kena gigih kena erdahin
ikut bibi gigih nardahin menggau selamat kena berumah tangga usih kena bibi dah. Jadi bibi pelong gedang sengeranang go gelap ataina cibarem selamat kamu menempuh hidup baru dan aku bujur man bandu anak bro kami bagai pesanap menteri kami sukut simiring mergana ulah kerekap nu debala kami krina kami jai pulung ay sukut simiring mergana krina kami pulung lalitlah pulung kami krina adilah pulung adi lagi saja sekarang lah mungkin adi aku saja membantu lah mungkin krina kami semiring mergana pejabukan permen dua makanya kampe krina buru kami krina ngakam jai pulung sebab bagaimana lape iya dah kujai popasuna dah ingin kirim kena kujai dah karah Tuhan Yesus sebagai iya bagai ulah kerana suku jom lang krina kam dia nak buru krina kam si tenahkan kami dah kam dia krina bagai iya jadi kami ngalui cakap dundai menjuah kam krina nak buru kami jadi bagaimana ya sendah ulah kamu mulih rumah kita krina lebay rumah ta ulah kamu mulih kukutaan du bagai iya jadi kami ngerana si barang bujur. Ya, daskan dulu ahdu. Dong daskan dulu minus kamulihkan ku. Ingat semula rahida. Gelas kelai baca salaman kita ras kali bubu puang tak. Oi, gonde arkusi enda simada jambur. Penggunaan jambur enda. Setengah pitu ni dah. Dekam 15 menit naring anak berusi empolang dekam Benaka mendawari bagai langit be tempar kire-kire buli kuru makari kamsi erdahi Isabah lid sora kalak erdilo dilo sorana ardilo mulira lo alo Kairu makari
cikangi ngadi-ngadi Dikuja aku muli ku gundari Ija pagi inganku ngadi-ngadi Latikal bagi suari rasbargi Oh si muli karaban Oh si muli karaban Ya odak kendu penggual jekeri salihkan Kelah banci Nantang segala ngalah Berjuah-juah kerina Kali bubu kami Sekupuang kami Lebih-lebih kami kerina nak berupi ibas paksida Malam meriah ukur kami Ibas kerana kau sukses perjabun Ibas kami natang-natang Ngarak-ngarak Kerja kali bubu kami sebiring beliala Bergana sekali dah Kami pe Artoto ibas gelar nak berudu Kam kerina kali bubu kami sekupuang kerina Sehat menjuah-juah kam kerina Amin ijabai pe kam pepagin ringan Ibata si masu-masu ibas kerina perdalanan ke Gelondu Ya, patamkan penggual Ya, Aida gendang Aida, gendang mindo toto ras pasu-pasu bas kam kerina kalimbu kami, kelah kampe ulalu par toto mandibata, rikut ras toto ras pasu-pasudu, guna kami kerina nak berusukon nak buru menteridu, kelah kami peset berjuah-juah, ibas kami numpak-numpak kam kerina kalimbu kami, maka ibas kerana gendang Aida, payo tu labu gendang siasakan maka tertinggal kita kari ibas bukuna, merkam serjabatan atur buku gendang tu. Dabu. Jadi perpulugur sebira ukur ja kita bas wari karbenenda karena perjabun permen kami bujur sekatakan mentuhan kita bas perjabun nenda ia naik kalau ke pasu-pasu ibas ibatanari jadi kai kata si sekenarah tah pastor gedai maka di perpadanan perjanjian singgusekan pastor. Jadi menbanu permen kami sedang bukan mana peganglah teguh perjanjian sebagai Tuhan menbanu kelak-kelakan pastor. Jadi karena turang kupe ya kam peras sehatna gelah baca dengar pagi si didengar kuat permen kami silang kerjabu gerak EP pagi baci dengar kam ngasuk di meja gerak kamper sehatna udah sakit-sakit singgo gerak kamper turangkur sehat Edem tempat pesan sekeban madu. Gelah kampe tetap sehat di pas-pasu Tuhan. Jadi kampe menipal kami termendengar sadar hidup puluh kamje ajari permen kami gelah kami pe anak berudu
tandai sa kami krina, lang kami lalay mo standaan na nilajar dari Hindu. Maka berbadu tetap kami bersupergana bersana-sana lah tetap hari Hindu. Sudah tetap bersana hari Hindu. So aku pak ngerawai kam hari lagu pas. Aku memang ngerawai dulu lah aku bergelut hari buat sebeguni. Maka begini baju kita keluarga bersupergana tak berudu kami. Aku bila mau kena kerana sebenarnya bujur kena kata sepedah sisakan bersama warina Tuhan tetap semasa-masa kena jamu si baru pagi tetap bersama jamuna berteria jumpa matahari ras bulan bagi sidak kimayang ras sini tu cimba teman kami tambah pisun terap kami bujur. Ya puji Tuhan, ibas kerja tanda engkau menjilai alu bagi ukurta. Jenda kami ngerana beberapa barus. Selamat pal, engkau ngorjabu. Lene apa? Bagi deren duka lalap, lah tertahan. Maka sangat kam terjauh pal restoranku. Enam kata tambahan deh. Perpulungan si Meriah Ukur, perpulungan si Kalengi Tuhan. Ija tuhu meriah kal ukur ta ibas wari sendah. Kam impal kami ngon jabukan bana. Sangap kam jabukan bana empal. Sesura-surandu. Panjang perjabundu. Jumpa rezeki kam janah. Kami per toto gelah kam jumpa anak dilakir sanak diberu. Janah di bata tetap si jadi sukut di tengah-tengah perjabundu. Jadi endam sitik arah aku impal du ika banjahinari sekali nari ikatakan kami entah atur namindai ras lit piga-piga kami impal du tapi endam kehadiran kami impal arkitekan situasi ras kondisi kami ingin cabaci sebas di Lituenda ibas kerja Remu Bayu si Ilako Kendo. Jadi sekali nari katakan kami selamat kami jabukan bana di bata tetap si masu-masu. Bujur rasa juah-juah kita kerina. Pertama-tama bujur si katakan mantuhan di batang gokap kita jamrena seasaben. Ucok permen kami ay may dahandun term kalana baru nung tanay nung dahandun krina tatap permen. Tahan kena krina sa gelap rasa nak baru menteri ay makakalangi jabun da permen. Ola kena rubat-rubat kelengi eda. Ola nari kam kermerom rawa ningko kamerjabu rawa induya sakit hati kiriya. Maka sangat kena cari buer jeki kena cair metua bojor. Bujur ibas kesempatan enda dibatasi tetap engkawali kita hingga bagai Januari ndai meder ibrekan dibata waris si cerah. Bujur. Bujur ka ibas kita nggo dung kami ma acara terakhir puji Tuhan. Aku lagi rana uco permen kami ini karo menyampaikan selamat menempuh hidup baru. Kalau masalah perkawinan cari teman kalian sharing. Sudah banyak orang yang ngomong tadi jadi kami nggak perlu lagi ngomong. Yang penting kalian cari orang yang hidup perkawinannya sehat. Itu kalau mau kuncinya bahagia sukses. Man kami da kami selamat kam jabukan permen kami sehat kam enda kam go cawir metua. Bujur. Pertama-tama bujur si katakan man Tuhan di bata ijai baswari siena cukup menjilek lesenawari
man adik kami. Tarik nafas. Man adik kami, anak Singuda, selamat kamu menempuh hidup baru deku. Panjang perjabundu. Nah, itu aja. Bujur nek. Man mama, selamat ya mak, ngukam mak, cakar mentua. Sehat kam, bujur. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana dari awal pagi sampai sekarang acara berjalan lancar. Selamat kami ucapkan kepada adik kami Uco dan Yeni, selamat menempuh hidup baru. Perkawinan itu sampai maut memisahkan kalian, salah satu itu adalah pelajaran. Jadi kita tidak pernah namanya berhenti belajar, jadi tetap kayak kata Kak Rauda, kalau mau ada apa sharing-sharing lah kepada lebih dari kita lebih mampu gitu. Kepada Mama, selamat ya Mak, semuanya sudah menikah, sudah cair matua, sehat-sehat kami ya Mak, Tuhan memberkati, terima kasih. Puji Tuhan, ibas sarisa sendah, mulai pabagi nari, sah endah gundari, wari bejileng, ibas rumah-sumasun permain kami, baru sebenarnya permain kami berusumbing milala. Era acara terakhir kami anak berundu, kami kilandu, cok selamat, hidup baru. Semoga rumah tangga andu akur sampai tua. Manturangku, saya metua kam, turangku sehat kam, gelah banci, kap-kap dukrina, permen kami. Jadi ibas senda cok, aku na 11 bandu, kedangat di kungrana, tapi ban go wari go berengi, terdaun kari rakam ke rumah, pas permain. Rumah kari kita ngerana, gelah na pagoh na kari, ukurundu nandangi jabundu. Bugara keleng na orang tua, man mamidu kari kerina, eram mate kami, timai kami dah kam ke rumah. Gelah kita banci ngerana. Jadi aku sebenarnya ngerana, bujur menjujah tak kerina. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Berena dengan kita kesehatan, ngope beringi baginda warenda. Cok, aku sadang ngenca pedah man bandu. Ndai pagi-pagi naenggo alau kendu pasu-pasu arah di arah Bapak Pastor, arah di bata, arah kelang-kelangkan Bapak Pastor. Saja pakai kendu, bas jabunu, ngo muhuli, hari Minggu. Sebabkan baginda, kita ngeluh endar kini teken. Jadi are ku depan perubahi ulalala bagi anak-anak. Kam go bapak-bapak. Walau pedang ngali kempu kami bagi iya. Jadi perubahi harus maju, sukses. Menggau? Ya, aku pe ingin 11ku jumpa anak di laki, anak di berukam. Manturangku sehat kam ke depanna, sebabkan godung tugas du. Kam hanya ngontrol, ulah campuri bagaya. Menggau, bujur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena sampai hari ini kita masih bisa berkumpul. Manturang kami Singuda, ras eda kami, selamat menempuh hidup baru, bahagia Tuhan Yesus memberkati. Sesura-sura kena. Mami kami, mami, kam tetap sehat, sudah cawir metua. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, biarkan jalan gimana, mereka lah yang menjalani rumah tangganya. Seperti ini bilang Bapak, kam hanya mengontrol, jangan dicampuri. Jadi manturang kami, ras eda kami, rajin perpulungan ya. Jangan hanya kita perlu, habis itu menghilang. Ya, bujur. Pelang ayam punduran anak berundu. Rikuras anak bermenterindu, paksa sekelenda,
ibas kelana beru atena ngandeskan sokong-sokong nadangi kam baru sumbergana. Sikap kamnya, maju. Boy nandeng gonde momoken 6.710.000 siwah ribu. Angka angka menjilai kelai. Si ingat kari mulis nari mungkin angka keberuntungan. 6.710.000 siwah ribu. 6 pitu sada siwah. Gau, woi, gilang gue sih ingat tahu gua kari mah bagai, angka-angka ini ada kemon-mon, jitu, 6 pitu sada siwa. Gau. Bujur ketan kami man kam krina anak beru kami, lapili kami kam sada persada. Terkhusus man turang kami si beru barus, si Gundari nakeda dorok kardalan nada dah. Meriah kalau dan diukurna. Makarte sehat nakam turang. Bagai turang kami singunde mulih. Leben reseset nakaya. Maka krina kam anak buru kami. Ertoto kami kalimbu bundu. Ipasu-pasu Tuhan rasiara Tuhan perjalanan hidup du makana kai surah-surah anu ikabulkan Tuhan. Ijakap nulit kekurangan kami kalimbu bundu sekali nari kami minum man bandu. Kekurangan kami ngurangi gini gulut man bandu nambahi rezeki man bandu ke anak buru kami. Kuakap anak baru kami sekali nari katan kami bujur semejuah-juah kita kerina.
Palu me gendang landek me kita ras rende Sada pengodak pengode Otokan wari megile Maka buah ko pagi Maka buah ko pagi Palu me gendang landek me kita ras rende Sada pengodak pengole Otokan wari megile Maka buah ko pagi Maka buah ko pagi Payonge nindurage Tuhunge nindubage Galah meriah berjujung Meriah nimpa kulesung Galah lit galinta pulung betunggung Pulung betunggung mama Pulung betunggung hari turang Pulung betunggung Kacamata kuda koca. Seperti bienda lanai boli duana bas pusuhku kam ngenca geluh kunggo terdaya man mamatikan saja manis kelturu panah bintang film Korea lakam tertalu kena ban paper tali Tigan pasti juara adik aku curina asik matigan tetap ukurundu ateku keleng lanai beberapa ledus mesayang sayang nande karondu ateku keleng lanai kalbo arbala nggo kenca jumpa ras tiga lanai tempali tangkeleng bagi kacamata kuda langidah kawas kemuhan mama tiga kam ngencanakan matangku mesayang kam ngenca jantung hatiku